स्पंदना टीव्हीचे वीक्षकांक आणि सर्व समाज बांधवांक नमस्कार। गौड सारस्वत समाजाचे परमपूज्य श्री काशीमठ संस्थानाचे 20चे यतिवरेण्य श्री काशी मठाधीश श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी गेलेल आदित्यवार प्रातकालारी मडारी 17 तारीखेक रेवती नक्षत्र पुष्य शुक्ल अष्टमीत दिसू परंधामाक पावले। श्री काशीमठ संस्थानाक एक नवी परिकल्पना विशेष स्थानमान हाण दिवनू समाजाक सर्व रीतीचे बरेपण जावची कतिरी राती दीस तपस्या कोरनो सगळे समाजाचे उन्नतीक कारण जल्लेले परमपूज्य श्रीमद सुधींद्र तीर्थंगेले महाप्रस्थान दुखुनो वृंदावन प्रवेश थायचे व्हिडिओ दृश्य चित्रीकरण आम्ही आजी स्पंदना टीव्हीचे वीक्षकांक आणि व्हॉट्सअप मेले भक्तवृंदा कतिरी विशेष संकलन सद्गुरु महाप्रस्थान मळलेले नावारी प्रसार करत असते। परमपूज्य यतिवर्याले पादपद्मांक हे कार्यक्रम आमगेल श्रद्धेचे नमन आमगेले हृदयंतराळाचे भक्ती कुसुम हे प्रयत्न जावन आस। देव देवा सद्गुरुदेवा देव देवा सद्गुरुदेवा सुधींद्र तीर्थ पाहि मां सुधींद्र तीर्थ पाहि मां सुधींद्र तीर्थ पाहि देव देवा सद्गुरुदेवा देव देवा सद्गुरुदेवा सुधींद्र तीर्थ पाहि मां सुधींद्र तीर्थ पाहि मां सुधींद्र तीर्थ पाहि मां सुधींद्र तीर्थ पाहि मां। चंद्रवदना मंदहास्या प्रेम रूपा रक्ष मां चंद्रवदना मंदहास्या प्रेम रूपा रक्ष मां रक्ष मां रक्ष मां देव देवा सद्गुरुदेवा देव देवा सद्गुरुदेवा सुधींद्र तीर्थ पाहि मां सुधींद्र तीर्थ पाहि मां सुधींद्र तीर्थ पाहि मां। मधुर गीत गान लोला मधुर गीत गान लोला गान लोला गान लोला गान लोला गान लोला गान लोला मधुर गीत गान लोला ज्ञान रूपा पाहि मां ज्ञान रूपा पाहि मां सकल लोका पूजितार सकल लोका पूजितार मोहनागा रक्ष मां रक्ष मां देव देवा सद्गुरुदेवा देव देवा सद्गुरुदेवा देव देवा सद्गुरुदेवा देव देवा सद्गुरुदेवा सुधींद्र तीर्थ पाहि मां
सुधींद्र तीर्थ पाहि भक्तलोक हृदयवासा भक्तवत्सल पाहि मां भक्तलोक हृदयवासा भक्तवत्सल पाहि मां पापहरणा पुण्यशीला पापहरणा पुण्यशीला परमपुरुषा रक्ष मां परमपुरुषा रक्ष मां परमपुरुषा रक्ष मां देवदेवा सद्गुरुदेवा देवदेवा सद्गुरुदेवा सुधींद्र तीर्थ पाहि सुधींद्र तीर्थ पाहि मां सुधींद्र तीर्थ पाहि मां दिव्य काशी मठ निवासी स्वामीनाथ रक्ष मां स्वामीनाथ रक्ष मां स्वामीनाथ नाथ 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 दिव्य काशी मठ निवासी स्वामीनाथ रक्ष मां स्वामीनाथ रक्ष मां स्वामीनाथ पाहि मां स्वामीनाथ पाहि मां चित्स्वरूपा चिदानन्दा चित्स्वरूपा चिदानन्दा व्यास रघुपति रक्ष मां रक्ष मां रक्ष मां रक्ष मां रक्ष मां देवदेवा सद्गुरुदेवा देवदेवा सद्गुरुदेवा देवदेवा सद्गुरुदेवा सुधींद्र तीर्थ पाहि मां सुधींद्र तीर्थ पाहि मां सुधींद्र तीर्थ पाहि मां पाहि मां पाहि
सुधीन्द्रा स्मरण मात्रान जीवन पवित्र पूर्ण तुम्ही गुरु श्री सुधीन्द्रा स्मरण मात्रान जीवन पवित्र तुंगेले शिष्यते आम्हीय पूर्ण तुंगेले शिष्यते आम्हीय पूर्ण करता चरणारे गान समर्पण करता चरणारे गान समर्पण पूर्ण तुम्ही गुरु श्री सुधीन्द्रा स्मरण मात्रान जीवन पवित्र ओंकार स्वरूप श्री सुधीन्द्रा ओंकार स्वरूप श्री सुधीन्द्रा ओंकार स्वरूप श्री सुधीन्द्रा गुरु सुकृतीन्द्राले शिष्य प्रिय कर गुरु सुकृतीन्द्राले शिष्य प्रिय कर ज्योति स्वरूप दयाळु उधारी ज्योति स्वरूप दयाळु उधारी रत सत्याचे ज्ञान तू करी रत सत्याचे ज्ञान तू करी पूर्ण तुम्ही गुरु श्री सुधीन्द्रा स्मरण मात्रान जीवन पवित्र पूर्ण तुम्ही गुरु श्री सुधीन्द्रा स्वरानुग्रह जल्ले तुंगेले कृपेन स्वरानुग्रह जल्ले तुंगेले कृपेन सरे गम पद निसा कार्पण सरे गम पद निसा कार्पण परसेवा वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे एक व्यक्ति अपने पुराने कपड़ों को छोड़ देता है और नए कपड़े धारण कर लेता है। जब नए कपड़े धारण करता है तो उसे कोई कष्ट नहीं होता। इसी तरह से जो आत्मवान पुरुष हैं वो केवल अपने देह का परिवर्तन करते हैं, उनकी आत्मा तो अमर होती है। क्योंकि आत्मा को नैनम छिन्दन्ते शस्त्राणि, आत्मा को तलवार से काट नहीं सकते। नैनम दहति पावकः, और उसे अग्नि से जला नहीं सकते। न चैनम क्लेदयन्त्यापो,
पानी में डुबाने पर भी आत्मा गीली नहीं होती। नैनम चिन्वशतानि नैनम भवति भावगा न जैनम क्लेन्द्यापो न शोषयति मारुता। और पवन चाहे जितना चले पर आत्मा को सुखा नहीं सकता। पूज्य स्वामी जी महाराज आत्मा में स्थित थे, कृष्ण भगवान की भक्ति करते थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। श्री कृष्णचंद्र भगवान हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। पुरा जणांना हात लावू का? हात लायना ना तिला असल्याने हात नारला हात लंचा बाट सोडाई बाट ब्लॉक केले ते पुढे जायना। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ब्रह्मांडा गुरुवत्साक्षात् विष्णुमेव आचार्य श्रीमदाचार्यः सिद्धमे जन्मजन्मनि अपारमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकर्ण्यं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। माध्वार्णव गुरुं वन्दे श्री सुधींद्र यदी काशीमठ संस्थान जावका आमका स्वामी जावका म्हणाल कचर जाव कोची महाजनाने त्या काळात विजयन स्वामीला ही प्रार्थना केलेली। त्या काळात विजयन स्वामीने अनुग्रह केलो आमका यादवन स्वामी दिल्या थंय दाखून ही परंपरा प्रारंभ जावन आयली। थंय दाखूनची सर्व कोची महाजना मागशी आम्ही सगळे समाज राबून काशीमठ संस्थानाक निरंतर सेवा इत्यादी करून आयले। तांतुले सुगरदेन ते स्वामी तुमका सगळे समाजाक स्वामी करून आमगे देऊन मार्गदर्शन इत्यादी कोरका म्हणून सांगून दिले। कर्मधर्म संयोग विराजमान जाव समग्र मार्गदर्शन करून आम सर्वांग अनुग्रह कर सर्वतोमुख अभिवृद्धी कारणीभूत झाले। त्रिकाल पूजा इत्यादी करून समाजावर जाव कामणाल उद्देशान समाजा कदर जाऊन मागून आम सर्वांक तुम्ही अनुग्रह केलेला स्वामी तुम्ही हे तुमगेल खंयचे की पर्व कालान आमगेल सगळे समाजाचे व्यक्ती मुखांतर अबाल वृद्ध स्त्री पुरुषान गुरुले आज्ञा उल्लंघन करून जावत गुरुले खंयचे की मार्गदर्शन उल्लंघन करून जायत खंयचेय कारणान काया वाचा मनसा कार्यान करतना उतरान करतना मनान करतना आम्ही मस्त अपराधू आमगे सगळे समाजाक तर्फेन जालालच ताजेन करतना समाजात मनोविकल्प इत्यादी मस्त दिसून येयलेच। आज आमगेले सर्व मेळना मी तुमगेल दिव्य चरणाक पळयल्यार प्रार्थना करतात। आमगेल संबंधी तुमगेले चरणान जाय नामे मलगड स्वाम्याल सगळेची परंपरेक कसलेय जालेले अपराध येथे बरी तुम्ही क्षम करका तुमगेल काळान मस्त नमन्याचे आमगेल संबंधी स्थानाचे गौरवाट नामे खंयचेय एक रूपान करतना आम्ही चुकून पडल्याचे आमकां क्षम करा। विशेषतः तुमगेले अनुग्रह आमगे सगळे समाजाक ते कुटुंबाक ते परिवाराक वैयक्तीक जावन व्यक्तीक त्या मान्य निमुखार जावचे आमगेले चेडू नात पुत्र सगळे परिवाराक जाल्यार तुमगेलो अनुग्रह निरंतर सदा सर्वदा काला सुका ताजे खातीर जावन हे पंचफल कोची पेंटेचे मंगळूर पेंटेचे मुंबई महानगराचे त्या मान्य तुमगेले सेवा मनोवृत्तीन करतना काम करून येयले सर्व वैदिक वृंद सर्व गृहस्थ प्रमुख कोंकण 66 गौड सारस्वत ब्राह्मण वृंदाचे अबाल वृद्ध स्त्री पुरुष तुमगेला प्रार्थना करतात। ही प्रार्थना मान्य कोरका गुरुलो विशेष अनुग्रह आमगे सगळे समाजाक तुम्ही अनुग्रह कर आणि मुखार खंयचे की तुम्ही अनुग्रह केलेले
संयमींद्र तीर्थ स्वामी आले मुखांतर आमगेल समाजाक समग्र मार्गदर्शन मेळ तांगेल ओटू आमगेल सगळे समाज असून आम्ही मुखार वत तसने भाग्य का अनुग्रह कोरता म्हणून सांगून तुमगेले हे दिव्य एक उत्तमोत्तम कालाचेरी आम सर्व मेळनो आम्ही प्रार्थना करतात सद्गुरु श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी महाराज की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे श्री स्वामी सद्गुरु महाराज की जय, काशी मठाधीश की जय, काशी मठ संस्थान की जय। श्री गुरवे काशी मठाचे आराध्य देवू, काशी मठाचे आराध्य देवू, सुधींद्र स्वामीले अर्चित देवू, सुधींद्र स्वामीले अर्चित देवू, काशी मठाचे आराध्य देवू, काशी मठाचे आराध्य देवू, परबार जल पूजा विधान परमात्मा लागी आत्मनिवेदन, काशी मठाचे आराध्य देवू, काशी मठाचे आराध्य देवू, सुधींद्र स्वामीले अर्चित देवू, काशी मठाचे आराध्य देवू। संकल्प शक्ती भक्ति विश्वासु देवु दयामय एकु आश्वासु, संकल्प शक्ती भक्ति विश्वासु देवु दयामय एकु आश्वासु, शरण आईल्या रघुपती राखता पुनरपि करगत जल है अद्भुत, काशी मठाचे आराध्य देवू, काशी मठाचे आराध्य देवू, सुधींद्र स्वामीले अर्चित देवू, सुधींद्र स्वामीले अर्चित देवू, काशी मठाचे आराध्य देवू। संभ्रम वैभव द्विगुणित जल, संभ्रम वैभव भक्त जना गेले भाग्य सुदैव, द्विगुणित जल संभ्रम वैभव भक्त जना गेले भाग्य सुदैव, सुधींद्र तीर्थ नाम ख्याति शुद्ध कस्तूरी परिमळ रीति, काशी मठाचे आराध्य देवू, काशी मठाचे आराध्य देवू, सुधींद्र स्वामीले अर्चित देवू, काशी मठाचे आराध्य देवू, सुधींद्र स्वामीले अर्चित देवू, परबार जल पूजा परमात्मा व्यास भगवती दर्शन देवा तशी ती आमगेली संस्थान आराध्य सर्व देवतालय मुख्य प्राणालय एक दिवसात देवा तुला प्रार्थना करतात। अबाल वृद्ध स्त्री पुरुष सगळेचे समाज बांधव प्रति गावगावांची मळावरीची एक दिवसात तुगेल सन्निधीचे
भक्तीनं श्रद्धापूर्वक जाऊन त्रिकरणपूर्वक जाऊन त्याला प्रार्थना करतात. महापर्व काल विशेषतः उत्तरायण पर्व काल त्या मात्र नाही हांगा गंगा तीरार खंचकी वैभवान चलतसलो विशेष सिंहस्थ गुरु नशिलवडाचेरी चोल काजलतसलो कुंभमेळाचो प्रारंभ हा दिवस म्हणावे. तसंच ते परमेश्वरात परमाचार्य श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वाम्याने भौतिक ध्येयात तकोनो तसल ते मोक्ष यात्रा महाचैतन्य यात्रा आमगेल सगळे जन्मजन्मांतर अपराध क्षम करता असले गुरुवर या तो अनुग्रह केला आमका गुरु सेवा तांदूबिदर गावचे परगावचे सगळे समाज बांधवान हे तांगेले खंचकी कालाचेर आमी मस्त वेळाचेर चुकून पडायचे त्या वेळाचेर ताणें आमकां मार्गदर्शन केला. अज्ञान हे मी मना वचनाश मग तू चूक झालेलंच तू अनुग्रह करता तू क्षम करता मुखार सोनो निरंतर आमगेले चेडू बाळा नात पंत राजेले तुगेले पूर्ण अनुग्रह आसता म्हण आमगे दृढ विश्वास हा. खंचकी सुखदीन स्वाम्याने महाप्रस्थान कालाचेर आमगे स्वाम्याने घेतिल्लो निर्धार तुक काण अभिषेक इत्यादी करचो तशी की तुगेलो महोत्सव करचो ताजेन करतना आमगे स्वाम्याने महाचैतन्य भारी संतुष्ट जाता. ताजेन आमगे सगळे समाज वृद्धी जाता आमगे मनोकामना पूर्ण जाता म्हणून तो दृढ विश्वासान करतना जेव्हा तुका आज काळ अभिषेक इत्यादी करका म्हणलो संकल्प त्या काळाचेर तूं बोल दिला तसं कोण तेच दृढ विश्वासार करतना आयज दिवसा तुका काण अभिषेक इत्यादी करता रे देवा मना इच्छस विशेषतः तुगेले वाहनाच्यो पूजन इत्यादी करका भांगरा गरुड काडका म्हळ्यार इच्छस जाल्यार कारणांतर जावन तूं तातूंत बसला म्हळ्यार मना लेखताच वयर वर्साक ते शुभ पुण्यतिथेन थंय देखून तो वैभवाचो गरुडोत्सव त्या वेळाचेर खंडीत करता देवा. तशी जी खंयची सुखदीन स्वाम्याक पुण्यतिथी आराधन करतना ताका सांगेल महोत्सवा तुगेले वैभवाचे विशेषतः सगळेच दिवसाचे विशेष वैभवा पूजन नैवेद्य आमी करतात. तुगेले पूर्ण कृपा दृष्टी जावका त्या माने आनी मुखार चलतसले महाचैतन्य यात्रेक वृंदावन प्रवेश आदी प्रक्रिया तू चंदायेर योग्य रूपान करतना संस्थाना गौरवाक कसरे मुळेपणे नाते प्रकार आम्ही सर्व अज्ञान देवा आम्ही जावका जल ज्ञान तुवें दिवका ज्ञानकार होतो तशी जी अंधकार दूर करतो देव तू तसं करून असल ते सर्व दोष तू दूर कर. निर्विघ्न रसकिनायची वो कार्यक्रम व महोत्सव तेंगेल ते वृंदावन प्रवेशाचो तू अनुग्रह करका. त्या मानय निरंतर स्वाम्यान त्या जाग्यार बसून येदोळ पर्यंत भगवत उपासन कशी करतानी तेंगेला आत्मचैतन्याचे खंयची साक्षात्कार मुखांतर आमच्या समाजा अनुग्रह केला. तशीच ते वृंदावनात निरंतर तेंगेल ते महाचैतन्य सानिध्य राबोवन आम्ही भजकांनी मागेल तसं दिवत जाले कामदेवच्या आमचो अनुग्रह करता. त्या मानय आनीच मना भितर लिखिले वेदव्यासाल उजिवेदिका तशी जी तिकडच्यान गंगा परम पवित्र ती तांकां मदें भितर आमगेल वृंदावन वेदव्यासान म्हणून तागेले शिष्यो तागेले पुत्र त्या मानय तागेले ते चौका म्हणून भितर आमगेल पुराय परमगुरु परात्पर गुरु परमेष्ठी गुरु आमगेल पुराय ब्रह्मानंद अनुग्रह केला स्थितीचेर चलतसने भजन नामस्मरण कीर्तन नानातराचे व्याख्यान इत्यादी संगीत तसले योग्य इष्टी तू ती चलोवन दिवका. कडे दिवसा चलचे स्वाम्याले अनुग्रह आमकां मेळटा म्हळ्यार कितें जावन
पूर्णाराधना तशी जी तंतु बद्धाराधना हांका पठ्ठाचेर बैसो तांगेल ते पठ्ठारोहण जावन आमेल समग्र समाजाक मुखार सोर जावं जाल्यार मार्गदर्शन दिवंक तसल ते कालाचेर तांकां पिठारोहणाचेर पट्टारोहण कार्यक्रम पट्टाभिषेक करचे मठाधिपतित्व तूं अनुग्रह कर तुगेल संस्थान तुगेल त्या मारनाय आजी प्रितीन भक्तीन स्वाम्याल वयर प्रीती दवरप गांवां परगांवां दाखोवन हांगा हरिद्वारा येवन मेळ्या आमगेल स्वाम्यालें वृंदावन त्या मारनाय मस्त जनांक हांगा येवच्या अनानुकूल जाल्या तांणी जाल्यार गांवांत देशांत विदेशांत राबप आमगेल स्वाम्याल वृंदावन येता स्वाम्याल अनुग्रह आमकां मेळटा स्वाम्यान आमचेर मस्त दय केल्या ताजे करता आमगे जीवन पावन जालां आमी सर्व स्वाम्याल अनुग्रह पाविले ಎನ್ನಂತ ಭಕ್ತರು ಅನಂತ ನೆನಗಿರಲು ನಿನ್ನಂತ ದೇವನೇ ನನಗೊಬ್ಬ ಅಸಲು ಏಕ ಸ್ವಾಮಿ ಆಮ್ಗೆಲೆ ಆಮ್ಗೆಲ್ ತಸಲ್ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ವಾಮಿನೇ ಕಂಚಿಕಿ ಆಮ್ಗೆಲ್ ಮಾನ್ನೈ ಇತರ ಜಾತಿ ವರ್ಗ ಜಲರಿ ಭಾರಿ एक नमुना मोगान प्रीती गौरवान पळत तसं एक व्यक्तित्व असं युग पुरुष धर्म पुरुष आमगे बोलो सर्व संतोष रक्षण करून बर करून चोलान देऊ श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि भजमन नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण हरि 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 ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण ओम नमो नारायण हरि ओम नमो लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि बोलो नारायण नारायण हरि हरि भजो नारायण नारायण हरि हरि जय जय
भूमिं विश्वतोर्वाद्यादिष्टदशाङ्गुलम्मान् पुरुष एवेदं सर्वयद्भूतैश्च भूमिम्मान् उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनाद्रोहति एतावानस्य महिमा तोज्यायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वाः भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्ध्वोदयेत्पुरुषपादोऽस्य अवन्नाः ततो विश्वं यात्रामत्साशनानुशनेभिः तस्मात् विराटः जायत विराजो अधिपुरुषः विराटोऽत्यारिचतपश्चात् भूमिमतो मुरः यत्पुरुषेण हविषा देवायज्ञमतन्मता वसन्तो अस्यासीराजं ग्रीष्मैश्वरद्भिः मुनीन्द्रपराशरजां धियुगार्चनपूततनुं सुधियं शरणं सकलागहरं सुमुखं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिम् रघुनाथपदाम्बुजभृङ्गवरं सुकृतीन्द्रयते करकञ्जभवं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिम् प्रणताखिल साधुजनार्तिहरं नरसिंहपदार्चनलब्धवरं पतितोद्धरणं करुणाजलधिं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिम् मृदुभाषणतो हरिभक्तियुतान् विदधाति गुरुस्तमहं परमं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिम्
शास्त्रमुदारधियं धरणीसुरसेवितपादयुगं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिम् गुरुस्तोत्रमिदं पुण्यं पठतां सकलेष्टदं यशस्यं पापशमनं पद्मनाभेन निर्मितम् इति श्रीमत् सुधीन्द्रतीर्थस्तवनं सम्पूर्णम्। गुरु महाराज सुधीन्द्र तीर्थ गुरु महाराज सुधीन्द्र तीर्थ गुरु महाराज सुधीन्द्र तीर्थ गुरु महाराज संयमीन्द्र जय 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 गुरु महाराज। श्री स्वामी नमो नमः। ओम श्री सुधीन्द्र तीर्थ 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 श्री स्वामी नमो नमः। ज्ञानधारका नमो नमः। भक्ततारका नमो नमः। ज्ञानधारका नमो नमः। भक्ततारका नमो नमः। दैत्यहारका नमो नमः। सौख्यकारका नमो नमः। दैत्यहारका नमो नमः। सौख्यकारका नमो नमः। ज्ञानधारका नमो नमः। भक्ततारका नमो नमः। ज्ञानधारका नमो नमः। भक्ततारका नमो नमः। दैत्यहारका नमो नमः। सौख्यकारका नमो नमः। दैत्यहारका नमो नमः। सौख्यकारका नमो नमः। ओम श्री सुधीन्द्र तीर्थ श्री स्वामी 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 नमो नमः। सिद्धिदायका नमो नमः। शिष्यनायका नमो नमः।
साधका नमो नमः ब्रह्मबोधका नमो नमः सिद्धिदायका नमो नमः शिष्यनायका नमो नमः श्रेष्ठ साधका नमो नमः ब्रह्मबोधका नमो नमः ओम श्री सुधींद्र तीर्थ श्री स्वामी नमो नमः ओम श्री सुधींद्र तीर्थ श्री स्वामी नमो नमः तीर्थ श्री स्वामी नमो नमः ओम श्री सुधींद्र तीर्थ श्री स्वामी नमो नमः ईश्वर भजका नमो नमः व्यास पूजका नमो नमः ईश्वर भजका नमो नमः व्यास पूजका नमो नमः गुरु समर्था नमो नमः सुधींद्र तीर्था नमो नमः ईश्वर भजका नमो नमः व्यास पूजका नमो नमः ईश्वर भजका नमो नमः व्यास पूजका नमो नमः गुरु समर्था नमो नमः सुधींद्र तीर्था नमो नमः ओम श्री सुधींद्र तीर्थ श्री स्वामी 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 नमो नमः श्री रामचंद्र कृपालु भज मन
हरण भव भय दारुणम दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम दारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख पद, नव कंज लोचन कंज मुख पद, कंज पद कंजारुणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम। सनातन धर्म की कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। पट पीत मानहु तड़ुति रुचि सुचि, नौमी जनक सुतावरम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम दारुणम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दनल दुष्ट निकंदनम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दनल दुष्ट निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल, रघुनंद आनंद कंद कौशल, चंद्र दशरथ नंदनम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम दारुणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु, उदार अंग विभूषणम। आजान भुज सर चाप धर, संग्राम जिति खर दूषणम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम दारुणम। इति वदति तुलसीदास शंकर, शेष मुनि मनोरंजनम।
वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास करु मम हृदय कंज निवास करु कामादि खलदल गंजनम रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् दारुणम् एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षित अली एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित हिय हर्षित अली तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख पद नव कंज लोचन कंज मुख पद कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम दारुणम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे पापियों के पाप से धरती अपावन थी कभी पापियों के पाप से धरती अपावन थी कभी कृष्ण के वरदान से पावन हुए मानव सभी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 राम
धर्म के पथ पर चले तो स्वर्ग बन जाए धरा। धर्म के पथ पर चले तो स्वर्ग बन जाए धरा। कष्ट कृपा प्रेम से यदि मन हमारा हो भरा। हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भूल से भी भूल हो जाए तो हम स्वीकार लें। भूल से भी भूल हो जाए तो हम स्वीकार लें। दुख के पल में राम का भी नाम 100 बार लें। हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आचरण सुंदर रहे कर्तव्य से विचलित न हो। आचरण सुंदर रहे कर्तव्य से विचलित न हो। हम स्वयं अपने ही कर्मों से कभी शापित न हो। हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम नाम करा, राम नाम पुण्य करा। श्री राम जय राम जय जय राम। राम नाम करा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय
राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम ओम श्री राम जय राम जय जय 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 राम ऐसे निशिदिनी नाम गाता प्रेम स्वयेची येईल हाता ऐसे निशिदिनी नाम गाता प्रेम स्वयेची येईल हाता निज पद पावा रे आराम म्हणता श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम विषया पासूनी सुटेल केवळ संसारासी विटेल विषया पासूनी सुटेल केवळ संसाराशी विटेल मन हे होईल निकाम गाता श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम देहाची चाळग कळाग मेल सर्व रूपी समरंगी रमेल देहाची चाळग कळाग मेल सर्व रूपी समरंगी रमेल चित्सुख परात पर निज धाम श्रीराम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम ओम श्री राम जय राम जय जय राम सोयरा म्हणे शिव स्मरतो सोयरा म्हणे
शिव स्मरतो सोई राम म्हणे शिव स्मरतो वाल्मिकी पतित पावन होतो सोई राम म्हणे शिव स्मरतो सोई राम म्हणे शिव स्मरतो वाल्मिकी पतित पावन होतो वाल्मिकी पतित पावन होतो ऐसे सकळा तारक नाम श्री राम जय जय राम ओम 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 श्री राम जय राम ओम श्री राम जय राम ओम श्री राम जय ओम श्री राम जय ऐसे निशिदिनी नाम गाता प्रेम स्वयेची येईल हाता ऐसे निशिदिनी नाम गाता प्रेम स्वयेची येईल हाता निज पद पावा रे आराम म्हणता श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम ओम श्री राम जय ओम श्री राम जय विषया पासून सुटेल केवळ संसारासी विटेल विषया पासून सुटेल केवळ संसारासी विटेल मन हे होईल निकाम गाता श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय ओम श्री राम जय राम ओम श्री राम जय राम देहाची चाळग कळाग मेल सर्वरूपी समरंगीर मेल देहाची चाळग कळाग मेल सर्वरूपी समरंगीर मेल चित्सुख परात पर निज धाम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम ओम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय सुधींद्र तीर्थ श्री गुरु स्वामी सुधींद्र तीर्थ श्री गुरु स्वामी परिणित संयमी बहुजन प्रेमी प्रणित संयमी
बहुजन प्रेमी मानव रूपे देव संभूत मानव रूपे देव संभूत यति कुल तिलक शिरसा नमामि यति कुल तिलक शिरसा नमामि सुधीन्द्र तीर्थ श्री गुरु स्वामी सुधीन्द्र तीर्थ श्री गुरु काशी मठा परंपरेचे पूज्य स्वामी श्रीमद सुधींद्र तीर्थ सद्गुरू आज हांग हरिद्वारांत व्यासाश्रम वृंदावन घेतील असं भारतात विंगड विंगड जागा सुमान भक्तजन वृंद हांग आयिल्लो आसा आनी तांच्या भक्तीन प्रितीन हे कार्यक्रमात भाग घेवन स्वामी वयर आशिल्ले गौरव प्रीती सगळे दाखोवन आमगेले एक समाजाक एक व्हड एक दिवस जावन आज संभ्रम दिवस म्हळ्यार संभ्रम म्हळ्यार आमगेल्या समाजांत एक चंद्र जावन उदया येईल तशी एक स्वामी येवन आनी आमगे समाजा उद्धार केलेलो आसा मठ समाज सगळे बांदून समाजाक भारी चांग उद्धार केलेलो आसा तशीच आमी सगळे तांकां तांगेल्या वृंदावनाक आज हांगा येवन आमगेले भाग घेवन वृंदावनाक आमी आमगेले हात दिवन नमस्कार केलेलो आसा तशीच सगळे तांगेले अनुग्रह आमकां मेळका आमगेले मुखार चडू आमकां ते अनुग्रह जावका म्हणले आमी प्रार्थना कडेची स्वाम्याक पांयपुळाक दीत तांची आनी तशीच हे वृंदावनाक तूं कोणगे हांगा येवन स्वाम्याक पांय पळोवन तांगेले आशिर्वाद घेताची तांकां सगळी तांगेले कुटुंबाक बरें जातलें म्हणलें एक विश्वासारी हांव तुमकां सगळ्यांक नमस्कार एक मिनिट बस एक अपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्धन्ति च मनोरथाः केन्नाय परमात्मालें तशींच देवालें दर्शनान मेळका जेन्ना भाग्य कसलें म्हणून सांगल्यार तांगेलें चरणकमलाक तपून मस्तक पर्यंत गुरूणाम आकृतिं स्मरेत गुरुले आकृती पळोवका तांगेलें शरीर पळोवका तेन्ना तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति कसलेंय विघ्न दुरीत दूर जाता प्रणश्यन्ति सिद्धन्ति च मनोरथाः आमगेले मनाचे रथ मनातून इच्छित ते सर्व साध्य जाता तांतूय विशेष कसलें म्हूण सांगल्यार गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव आमगेलें पाप दूर जावचें दुःख दूर जावचें दरिद्रता ती आमकां वचची त्या मान्ने आगता सुखसंपत्ती आपास येवची पुण्योहम तव दर्शना पुण्य प्राप्त जावचें सुख मेळचें संपत्त मेळच्यो पुण्य वृद्धी जावचें हें त्या देवाक गुरूक पळयलेल्यान मेळचें तसलें धर्माचार्य श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी असले पर्व कालाचेर हांगा विशेष धांव महाप्रस्थान महानिर्वाणे म्हणटाचे वृंदावन प्रवेश कसले पुण्य दिन आज मनमथ नाम संवत्सर देव भारी चंद तांतूय अत्यंत सुंदर देव कृष्ण तो वासिष्ठ कृष्ण वय तशेंच यादव कृष्ण वय ताका मात्र मनमथानाम अभिमन्मथत्व असल ते मनमथ संवत्सर विशेष उत्तरायण पर्वकाल महान हरिद्वार क्षेत्रांत एक कुंभमेळाचो प्रारंभ अर्धकुंभ म्हणून कालचे दिवस तशेंच ताका सांगेल तसने उत्तरायण पर्वकाल
महाकुंभमेळाचे प्रारंभ मात्र नाही शनिवार आमगेल गौड सारस्वत समाजाक विशेषदा आराध्य करून देव कोण व्यंकट तागेले गुरुंक केन्नाय अनुग्रह करून दिवस देव मुख्य प्राण हनुमंत तागेल दिवस शनिवार त्यामान रेवती म्हणून तसं नक्षत्र आशिला भितर नक्षत्र कडे नक्षत्र म्हणून रेवती मनुष्य जन्मा भितर येऊन तागेले अंत्यचेरी तागेले ते मोक्ष प्राप्ती म्हणत तसल्याक मोक्ष म्हण कडेक राशी मोक्ष तसल ते मोक्षाची राशी तंतु वच तसने खंचकी चंद्रान गुरुक्षेत्राचेर बैसेल तसने जीवो ज्ञान सुखेम तसल सुखान तांगेल ते एक जीवन ताणे केला आम सर्वांक सुख दिला चंद्रान गुरुक्षेत्राचेर बैसचे म्हणून रे ताका गजकेसरी योग बसल्यावरीची स्वाम्याला गजकेसरी योग म्हळ्यार कोणाक सगळे समाजाक ते देखून आजी समाजा भितर स्वाम्यांनी 1944 तांगेल शिष्य स्वीकार जालो 49 भितर ताणें पट्टारोहण केलें आनी आजी पर्यंत आमी पळयल्यार ते साधारण हे 70 वर्सां भितर सगळे आमगेल समाज गजकेसरी योगाचे एक भारी संतोष अनुभव इत्यादीक अनुभवशिला म्हणून चुकी जायना कारण कसं जालें म्हळ्यार ताजी मागशी पळयल्यार आमगेल्या मालगड्यांक मस्त जनाक जिवितांत मस्त जिवनाक कश्ट आशिल्लें हे 70 वर्सां भितर तसं कश्ट जेवणाक कश्ट आशिल्लें हांवें स्कुलान फीस बरो कश्ट आशिल्लें घालचें अवंगल नाशिल्लें असल वर्डेक मुंजेले भारी कश्ट आशिल्लें असल परिस्थिती नातील गेल्या बाई म्हणून जाल्यार ते सुदीन स्वाम्याल जातका फलानची म्हणून सांगू येता तसले सुदीन स्वामी आमकां सोडून भायर सरले तांगेलें महानेरी ज्ञान तांणी परमात्माला मोक्षगामी जावन हें भौतीक शरीर सोड चमकलें तसल कालाचेरी कोरका जनल प्रकार सकाळीं ते प्रातःकाल मुहूर्ताचेरीची उपनिषद प्रस्थान तसल ते राघवेंद्राचार्य आचार्य म्हणटा सुधामंगल करता तसल ते सुधामंगल करतल ते चरणान स्वामी यात्रा बैसून तागे उपनिषदाचे पारायण तशींची प्रवचन घडयलें उपेंद्र भट ताणें तागेल संगीत इत्यादिकान ताणें संगीतान सेव केली तशींच मातृवर्गान मेळ तांचो विशेषदा डेलिंग भितर दाखोवन किण्या न्ही येवन हांगा भजन इत्यादी म्हणटना ते संत साधू अशी सर्व लोकांनी मेळून देवालय एक समक्षमाचेरी स्वाम्याल समक्षमाचेरी विशेष जावन भजन कीर्तन इत्यादी ते वयचेले नाना गांवचे लोक आयले वैदिकाल वेदघोश अशी एकामागशी एक पुण्यपर्व काल इत्यादी चलता आयलो स्वामी पावले स्वाम्याल देवाली पूजन इत्यादी जाले तशींच महाप्रार्थना आमी स्वाम्याला मस्त कडेन चुकून पडल्याचे तसल ते स्वाम्याला आदेशो संदेशो उपदेशो इत्यादी का भितर आमी मस्त चलनाशी करनाशी एक रीतीन करतना आमगे जिवना भितर आमी मस्त स्वाम्या बदल मठा बदल व्यवस्थित चरडावणी गेलें आसा ताजे खातीर क्षमापणा इत्यादी मागले अशी जी मस्त कार्यक्रम जाला आनी मुखार जाल्यार हांव न्ही नाटले रे इतर भटमामय आजी वट मस्त मेळ्ळेले आसाची हांनी ते सांगचे आसा आतां स्वाम्याने हाजेरी करता कार्यक्रम बाकी उरला तो येता मुखारी चंद्ररूपान चर्चे सर्वांनी वंदना अभिवंदन आचार्य मोहम्मद सांगिल्ले बरें आमगेल समाजाक गजकेसरी एक योग कोण दिल्ले स्वामी तांणी वृंदावनस्थ हांगा जाल्लेले आसा आमकां एक व्हड एक भाग्य एक स्वाम्यान येवन एक हरिद्वारांतू व्यासाश्रम करून आमकां सगळी हांगा गंगा तीरार येवन आमगे सगळी पाप धुजतसले एक तेच जाग्यार येवन मुखार सुनूय सगळ्याक हांगा येवन स्वाम्याला एक दर्शन घेवन सगळ्याला पाप दूर जावका समाज वयर येवका म्हणले एक उद्देशानाची तांणी तांगेले इच्छे प्रकार हांगा वृंदावन घेतिल्लो आसा सगळ्याक नमस्कार सद्गुरु
सद्गुरुदेवा सुधींद्र तीर्थ पाहि मां चंद्रवदना मंदहास्या चंद्रवदना मंदहास्या प्रेमरूपा रक्ष मां प्रेमरूपा रक्ष मां प्रेमरूपा रक्ष मां देवदेवा सद्गुरुदेवा देवदेवा सद्गुरुदेवा सुधींद्रतीर्थ पाहि मां सुधींद्रतीर्थ पाहि मां देवदेवा सद्गुरुदेवा सुधींद्रतीर्थ पाहि मां देवदेवा सद्गुरुदेवा सुधींद्रतीर्थ पाहि मां मधुर गीता गानलोला मधुर गीता गानलोला ज्ञानरूपा पाहि मां सकल लोका पूजिता सकल लोका पूजिता मोहनागा रक्ष मां मोहनागा रक्ष मां देवदेवा सद्गुरुदेवा देवदेवा सद्गुरुदेवा सुधींद्रतीर्थ पाहि मां सुधींद्रतीर्थ पाहि मां देवदेवा सद्गुरुदेवा सुधींद्रतीर्थ पाहि मां देवदेवा सद्गुरुदेवा सुधींद्रतीर्थ पाहि मां भक्तलोका हृदयवासा भक्तलोका हृदयवासा भक्तवत्सल पाहि मां पापहरणा पुण्यशीला पापहरणा पुण्यशीला परमपुरुषा रक्ष मां परमपुरुषा रक्ष मां देवदेवा सद्गुरुदेवा देवदेवा सद्गुरुदेवा सुधींद्रतीर्थ पाहि मां सुधींद्रतीर्थ पाहि मां देवदेवा सद्गुरुदेवा सुधींद्रतीर्थ पाहि मां देवदेवा सद्गुरुदेवा सुधींद्रतीर्थ पाहि मां दिव्य काशी मठ निवासी दिव्य काशी मठ निवासी स्वामीनाथा रक्ष मां स्वामीनाथा रक्ष मां चित्स्वरूपा चिदानंदा चित्स्वरूपा चिदानंदा चित्स्वरूपा चिदानंदा रक्ष चित्स्वरूपा चिदानंदा चित्स्वरूपा चिदानंदा व्यास रघुपति रक्ष मां व्यास रघुपति रक्ष मां देवदेवा सद्गुरुदेवा देवदेवा सद्गुरुदेवा सुधींद्रतीर्थ पाहि मां सुधींद्रतीर्थ पाहि मां देवदेवा सद्गुरुदेवा सुधींद्रतीर्थ पाहि मां देवदेवा सद्गुरुदेवा देवा सद्गुरुदेवा देवा सद्गुरु
श्रीयुगार्चनपूततनुं सुधियं शरणं सकलागहरं सुमुखं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिम् रघुनाथपदाम्बुजभृङ्गवरं सुकृतीन्द्रयते करकञ्जभवं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिम् प्रणताखिल साधुजनार्तिहरं नरसिंहपदार्चनलब्धवरं पतितोद्धरणं करुणाजलधिं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिम् मृदुभाषणतो हरिभक्तियुतान् विदधाति गुरुस्तमहं परमं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिम् शान्तसुरम्यमुखं विदिताखिलशास्त्रमुदारधियं धरणीसुरसेवितपादयुगं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिं सततं प्रणमामि सुधीन्द्रयतिम् गुरुस्तोत्रमिदं पुण्यम् पठतां सकलेष्टदं यशस्यं पापशमनं पद्मनाभेन निर्मितम् इति श्रीमत्सुधीन्द्रतीर्थस्तवनं सम्पूर्णम्। गुरु महाराज सुधीन्द्र तीर्थ गुरु महाराज सुधीन्द्र तीर्थ गुरु महाराज सुधीन्द्र तीर्थ गुरु महाराज संयमीन्द्र जय गुरु महाराज। ओम श्री सुधीन्द्र तीर्थ श्री स्वामी नमो नमः। ओम श्री सुधीन्द्र तीर्थ श्री स्वामी नमो नमः। तीर्थ श्री स्वामी नमो नमः। ओम श्री सुधीन्द्र तीर्थ श्री स्वामी नमो नमः। सुधीन्द्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज के काशी मठाधीश के काशी मठ संस्थान के
ओम श्री सुधींद्र तीर्थ श्री स्वामी नमो नमः। 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 ज्ञानधारका नमो नमः। भक्त तारका नमो नमः। ज्ञानधारका नमो नमः। भक्त तारका नमो नमः। दैत्यहारका नमो नमः। सौख्यकारका नमो नमः। दैत्यहारका नमो नमः। सौख्यकारका नमो नमः। ज्ञानधारका नमो नमः। भक्त तारका नमो नमः। ज्ञानधारका नमो नमः। भक्त तारका नमो नमः। दैत्यहारका नमो नमः। सौख्यकारका नमो नमः। दैत्यहारका नमो नमः। सौख्यकारका नमो नमः। ओम श्री सुधींद्र तीर्थ श्री स्वामी 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 नमो नमः। सिद्धिदायका नमो नमः। शिष्यनायका नमो नमः। सिद्धिदायका नमो नमः। शिष्यनायका नमो नमः। श्रेष्ठ साधका नमो नमः। ब्रह्मबोधका नमो नमः। श्रेष्ठ साधका नमो नमः। ब्रह्मबोधका नमो नमः। सिद्धिदायका नमो नमः। शिष्यनायका नमो नमः। सिद्धिदायका
साधका नमो नमः ब्रह्मबोधका नमो नमः श्रेष्ठ साधका नमो नमः ब्रह्मबोधका नमो नमः ॐ श्री सुधीन्द्र तीर्थ श्री स्वामी 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 नमो नमः ईश्वर भजका नमो नमः व्यास पूजका नमो नमः ईश्वर भजका नमो नमः व्यास पूजका नमो नमः गुरु समर्था नमो नमः सुधीन्द्र तीर्था नमो नमः गुरु समर्था नमो नमः सुधीन्द्र तीर्था नमो नमः ईश्वर भजका नमो नमः व्यास पूजका नमो नमः ईश्वर भजका नमो नमः व्यास पूजका नमो नमः गुरु समर्था नमो नमः सुधीन्द्र तीर्था नमो नमः गुरु समर्था नमो नमः सुधीन्द्र तीर्था नमो नमः ॐ श्री सुधीन्द्र तीर्थ श्री स्वामी 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 नमो नमः मात्र हृदयी हसन्मुखी दयागन त्रिकालज्ञानी सर्ववेद पारंगत महापंडित उल्लोचे देव अशी हंगेल गुणगान कितली केल्यारी आमकां पुरो म्हूण जायना. आजी समाजाचे सर्व सदस्य श्रीमद सुधींद्र तीर्थांक भक्तिभावान नमन करताची. हे दैव समान गुरु भौतिक रूपारी हंग नातल्यारी वृंदावनस्थ जावन आमचेरी तांगेले कृपा आशीर्वाद केदनाय दवरोची म्हणू ते महाचैतन्यालगी प्रार्थना करताची. 21 काशी मठाचे यतिवरेण्य श्रीमद संयमींद्र तीर्थ मठाधिपती जावन श्री गुरुले तत्वादर्श मुखारसून व्हरतना आमी सक्कड एक जावन हरिगुरुले कृपेक पात्र जावया म्हणटची आयचे हे कार्यक्रम आमी संपयताची. श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी महाराज की जय. श्रीमद संयमींद्र तीर्थ स्वामी महाराज की जय. श्री काशी मठ संस्थान की जय. नमस्कार. देवा सद्गुरु